Bitka na Bedru koja se desila druge godine po Hidžri ili 624. godine po Miladu jedan je od najznačajnijih događaja u historiji muslimana. Neposredan povod za bitku bila je idolopoklonička karavana sa 1000 natovarenih deva. Stvarni uzrok i razlog bitke bila je želja mekanskih mušrika da potpuno poraze prvu zajednicu muslimana predvođenu poslanikom Muhammedom a.s. Allah vas je pomogao i na Bedru kada ste bili malobrojni, zato se bojte Allaha da biste bili zahvalni. Pored toga što je na strani idolopoklonika bila oprema, naoružanje, brojnije ljudstvo, vojne kote, položaji i logistika, čatrnja puna vode u pustinji i 1000:312 muslimana. Muhammed a.s. je po Allahovoj objavi i uputstvu u okviru muđize muslimanima unaprijed obećao od dvoje jedno: zapljenu karavane ili pobjedu u borbi. I kad vam je Bog obećao da će vas zapasti jedna od one dvije skupine, vi ste poželjeli da vas zapadne ona što ne raspolaže velikom snagom, a Bog svojim riječima hoće da potvrdi istinu i uništi one koji istinu poriču. Konačni epilog i ishod herojske bitke bio je veličanstvena pobjeda muslimana. Bitka na Bedru nije samo primjer blistave vojne pobjede. Bio je to prvi zajednički nastup muslimana, prvi trijumf tevhida na djelu. Uporedo sa vojnom borbom, poslanik Muhammed a.s. odmah nakon bitke započinje novu bitku, borbu protiv nepismenosti. Zarobljene idolopoklonike muslimani su oslobađali nakon što bi idolopoklonici vlastite živote otkupili opismenjavanjem muslimana. Bedr je pobjeda muslimanske organizacije, sloge i saradnje u ratu i najvećim mogućim iskušenjima. Bedr svjedoči o snazi složne i jedinstvene zajednice muslimana, jer su i muhađiri iz Meke i ensarije iz Medine stali u isti saf i dali jednak doprinos pobjedi. Bitka na Bedru je ohrabrenje malim zajednicama i narodima čija su uvjerenja iskrena i jaka, a moralne vrijednosti neupitne. Njihova snaga nije u broju, već u činjenici da će duhovno stabilne i moralno nepotkupljive pojedince i zajednice milostivi stvoritelj zaštititi i pomoći protiv neprijatelja i njihovih spletki. Bedr je formula pobjede vjernika, formula koja se historijski neprestano potvrđuje.